Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo.
Maya pa, bengi po kayo. Malaos kayo po ng ikatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. At masayata mo po ngayon kabengyan, uling kayan tabetala po din kikatamong peka anak diling pari, yung kikatamo pong Archdiocese o di sa tampong Benjamin. At ngayon po, bahay po magumpisa, pakilala tala po din kikatamong kapatid anak apari. Mag-usata mo kaya kamong? Ako po Father Gian Sagom, ing peka anak pong dili kay kamingan. Ako po ing kasalukuyang parochial vicar na po ning Santiago Apostol Parish ning Betis. Ako po'y among Jasper Sanita, yung peka maragul po kay kamingan, pero peka cute nemong. Peka pogi. Ako po yung parochial vicar na po ng Holy Rosary Parish, Angeles City. Ako naman po among Maverick Angelo Pelayo. From the name itself, Angelo, very angelic po karela. Kasalukuyan pong University Chaplain ng Angeles University Foundation. At the same time po, resident priest, uning makatok ng ko po king Immaculate Conception Parish, kaya ni po King Balibago, Angeles City. Ako naman po among Juju Pineda. Kasalukuyan ko pong parochial vicar ng Santa Cruz Parish, Davao, Pampanga. Pero yung buko ko lagi Irvin Justin. Pero mas balod ako po among Juju. At saka balo ko yamong suki yung radyo eh. Opo, paneya pong Pakakunan niya kanya, no? Ling pekas ka hindi kayo. Suking pari. May pabeng po, ako naman po among Carluel Kabigting po, kasalukuyang parochial vicar po ng Immaculate Conception Parish, King Balibago. Ako po yung peka masanting diling boses karela. Mo po Wow, wala ako peka masanting dili. Alibanta, kaya bumakalan ng tamo, ang pang manalbe, dimdam tayo po itang manong vicar, ano? Parochial vicar. Naan po rin sabihan ito? Balang po representative, alter ego na po ng parish priest. Alaya, ay tane po kasi ausan ngeni, na po ausan assistant parish priest, no, parochial vicar, bala mo acts in the person of the parish priest po tangay makapag-function o kaya po tang ating i-delegate na obra, particularly king aspect kay nining bien ng parokya makanyan yaing manalili ket ang pari ket kareng certain times. Canon lawyer, oh. Future canon lawyer. Peka masagli na pong kay definition siguro itang intindihan tamuan kasahop ning parish priest kaya tang pamag-manage king parokya aliya yung tahasang parish priest pero atsuya ka rin nga na pinamong jiyan he acts on behalf of him sasahop ya kaya tang parokya adwalang miadwangan pero aliya yung parish priest ito po. Balo ding, talagang balo ng balo na waling. Eh, ba't mo, naning sinabi mo nandan? Kaya ko pong eskwela mo. Oh, mali na yung eskwela. Resident priest, kumbaga makatok ng ko po. O ito resident priest na difference na ng parochial vicar. Bali ako po, ala ko pong bala mo peka responsibility king parish in terms of admin work. More on sa sahop mo po talaga. Makipangan, gagastos kuryente. Opo. Makitutod. Palamunin. But siyempre, sumahap na ka rin. Opo. Kaya tabi ako rin po di amo. Kaya may... Kaya po rin pa kanano po ng parokya. Kaya ni parish priest po ka rin among Kiko Dizon. Hello po mong, kumusta po? Kay ba't atin pang metong, banta, malbeta, masaintindihan de, itang parish administrator. At yung difference naging parish vicar. Ating niya pong difference, siguro po, masa-explain po. Kasi may giya pong parish administrator na po ning Betis, king mapilan pong panahon, The early months po ning kana kung panga-ordain, I was already appointed po as parish administrator po ng Betis. Operaya. So, yung pong function ng parish administrator is different from parish vicar naman. Kung yung parish vicar, he acts in the person of the parish priest. Pero yung administrator, he acts potang exist mag-function, potang tinok nang niya mag-function. May sakit ya, eteya, o kaya may glivia, makanyan, ing parish priest, makapag-function ketang dati ng gagawan, mag-appoint ya ing parish, ing obispo, mag-appoint yung obispo para parish administrator. Pero aliya parish priest ita. Ing gagawa na, balam kalupan na ning parish priest, mupin, actually, may mong pamiyaliwada, apak, eno ayalili rin parish pastoral council.
isundo itang gagawa na nitang parish priest kanita, sacramental work, isundo itang financial system, makanyan. Isundo yung pastoral work ka rin. In terms of construction rin nata, pwedeng makapanagin, paggawa. Alayang major policy sa implement, bala mo, kaya mo, status ko, bala mo kanita yung Lawin niyo po mag-start tapa mo. Tambing lang at luring nga balo tamo niya. Parish, Vicar, resident priest, parish administrator. Parish administrator. Madalas po kasi rin nga nakapari yan yung obrada. At pangapat, itang director na ng campus. Chaplain. Chaplain. Lalo yung pinaka-obra ng chaplain kanta among. Bali, ako pong mamahala karatang spiritual activities and needs na po ng buong university. Employees mi po, ring students, oreta po misa, confessions, retreats, recollections. Opening prayer. Siya po ka rin meeting. Meeting. Kaya mo nga tamong, may chaplain kayo po, ne mo? AUF din po. AUF papansin din, but AUF dapat pogi lang. Opo. Kaya ko po, makapal na ako po. Hello po ka nga mong Jejem, po ka nga mong Aw. Di po kasing administrator, ay na, chaplain ka rin school na. Ika kanyan heart club ka rin na. Yan po, ali. Kidding aside, masaya tamo po rin po ding anak kapari. At madalas po din mission da, ang pang obligasyon da. At ngayon po, kabiyang yan iti, masaya tamo po uling metong po ka rin mission na po ng Archdiocese, ana po sasabi. We envision ourselves to be a pilgrim church of the poor, constantly renewing ourselves as community of disciples, community of apostles of Jesus Christ, of our Lord and Savior. Kaya pin po yung kakatamo pong obispo ngeni, at ne pong kasigasig, metong po ka rin kakatamong flagship programs, King Archdiocese, yapin po yung BEC. Kaya, metong po ka rin kakatamong pisabihan ngeni, yapin po yung BEC, King Matana po ding anak pari. Among na pong sabihan ng BEC? Anyone from you? Buri na pong sabihan namong yapining basic ecclesial community. Ne po yapini din iretang community na usan tamo pong bubuan daretang cells, kareta pong miyaliwang lugar, especially po karetang malaut king parokya. Mag-form na pong communities within the members of the community, anong no rin mag-gather la to worship, ang po pong makanyan mo naman for Bible sharing of experiences po. And metong ya po karing aspeto ita yung BEC. Ano mo difference na, Father? O tayo na kayong mag-misa o kailangan tayo pa mag-BEC? Metong pong reasons mo rin namong nung bakit po may ka BEC tamo yapining o liging kaya yung metong pari, for example, king metong parokya po, at inya pong sasakupang maragula populasyon daring Katoliko. And being just one man there, one priest, kaya tan lugar ita, he cannot really accommodate them all. Pwede pong magmisa. Pero apart po, kareta pong misa tamo to sustain them spiritually and to keep them being nourished. King amano na ni nga pong Ginoo, yapining bika role na po rin BEC system to sustain them muna man. Deta community da rin pong miyaliwang parokyano sa sakop na ning kaya katamong parish. Antimoy ka, Father, pwede yung gawa ng BEC ng Angeles? Considering it's a BC place, BC people, professional. King experience ko po king Angeles City, rin po kasing parokyanos mi karin ako sandala transient. Ina pong sabihan, ela po captured rin audience mi. Ali po kalupa damo rin kaya katamo pong Balen and Barrio parishes. Ila-ila, siping-siping bale, mikikilala la. Kaya kami po king Angeles City, uling pong in a BC City, Center, Business District, heart nening Angeles City. Ren pong sisimbami, liwaliwala po. They are not native sa among Angeles City. Emo laman kakilala at emo rin balo nung every Sunday wapin ilareta. Miyaliwaliwala po. Pero kim pong experience ko pin king Angeles City, mag-work ya pa rin po yung BEC. Although masakit ya po, kaluparetang kareng barrio parishes, ang po karetang far-flung areas tamo, bundok, coastal areas, pero aliwaya mo pong forma. Kaya pong Angeles City, nung pisane pong Bishop Ambon, yung parish priest ya karinitang awsandang BFast. Nuno ka rin, center yaking Word of God, may pulong-pulong lapo, not necessarily po Mississippi bale.
Pwede pong partila ng metong organisasyon, may kakaluguran la, empleyado laking metong opisina, ne? They meet there and read the Word of God, and then may pag-share la pong experiences la. Karin po mas lalalaming karelang kasalpantayanan at nga napin na pong juju, bukod po kitang sacrament sa offer ng pisamban, masustain la po spiritually rin tao. Kung rin naman pong matong parokya, syempre, isulipat siya matong parokya, balang nung korakal din biyasa, di ba? Huling, kumbaga po, antik na laging kasalpantayanan. Pakananta mo nga gawa ito, kareng... King po kasing experience mi naman po King Betis. Actually, King Betis, medyo strong po yung awareness na ring tao tungkol King BEC, King Basic Ecclesial Communities. Though, King awareness part mo po kasi medyo mitdala po retang dating BEC. I think panahon na pong among Ed Kanita. Talagang active la po rin BEC sales. Ngayon, atin pa rin po mag-survive, mag-thrive pa rin na BEC sales. Ngayon, ikalupan na po nitang abanggit ng among Jasper. Alila necessaryling abe-abe laking siping-siping lang bale, makanyan. Deta po mag-survive sales sa Aman Wanda, ket BEC sales King Betis, kaila po balang barkadahan la, pare-pareho la interes, pareho la mag-obra dutong, pareho la po mag-serve pisamban, deta po reta mag-survive, mapilan BEC sales King Betis. Kasi po pong local circumstance King Betis, kaya kayangan po, dengan tao ka rin, medyo malapit langan po pisamban. Lalo na yung pisamban, may Apollo, Quezon Chapels, most of them are walking distance mo ka rin bisitas. At kaya mismong pisamban, inyapin, nakasaguling access na rin tao mitipon kayong pisamban. Nanya siguro ay tinjan ko niya, halila masyado mag-survive detang BEC sales. But even though ating makanya, ating kaya parang efforts po King Betis para buhay. Sabi da po kasi kako, kaya pamakiramdam ko po balang barangay Karela, sabi da, bunga chula pa po retang BEC sales nga na makanyan. Aware la pa po kanino la makabilong nga ng makanyan, kung nanoy itang pare-pareho na interest. Itap tala mo po, rekindle tala mo po nga ng makanyan. Kung mabiyala po ulit detang sales, detang sales areta, ilang bumuuket, balang po ing burita mo kanyan. Detang sales areta, ilang bumuukin metong akatawan, which is the parish. And the parishes kay buong diocese, ilang bumuo kanita kay buong diocese. Bala makanita ya po yung understanding me King Betis, personally understanding ko rin po King BEC. They are cells, basic ecclesial communities, ilang peka, malating cell na nimpisamban, bumuo naman King parokya, at then parokya rin bumuo King local church, which is the diocese. Yan. Ang tibo king balibago naman. Ding anak, pwede yung kating makanyan. Pwede naman po mong itamupin, uling ita nga po, katulad na nitong sabihan ng among Jasper na din, itang setup ka rin, aliwaya po, unlike karetang baryo-baryo, yung ka rin po, working people la, tapos kailangan mong mag-ask permission pa mo rin, kareng parents, for them to be there. Kaya medyo possible yun po, pero dumalan yung proseso po. Pero king parokya, dakal na pang youth mag-serve. Dakal na po mong, pero alila pungan, ela maraton po. So, aliwa, minsan na chula, minsan na lalo. Uling rangaliwa po, mag-aral keng Manila, yung aliwa, alaliwa la pong lugar. Kaya, ela po pakantang karaton, unlike karang baryo-baryo mong, chula ka rin. O sa mula mo, agad at chula kayong parokya. City kids lang kasi rin pero kaya. Wapen, ali kasi ati mo kami uring barangay parish kami. Kota lang klase chula pisamban, makilang nga anak. Kaya ka naman among king eskwela, possible in BEC. Kaya kami po presently alake pa pong makanyang program. Pero lalawan mi po pinsasabihan miya po kaya kaming Center for Christian Formation and Praxis under Sir Archimedes David po. Bali, mumuna po kaming employees po kasi. Kasi atin na kayo po ang existing krusada po pala every month. So I think same images po, Virgen and Santo Cristo na per office or units po king AUF mag-visit yarin. Although yung gagawan damo po ka rin more on recitation of rosary. So since yapin po yan po yung daralatan po karela, we can inject po ini pong BEC kay po sharing. And aside from the employees, then muna pong students. Kasi rin students may po tila pong awsa na homeroom, especially from elementary to senior high school, itong first period in the morning. So usually po kung gagawan damo ng teacher, bala mo housekeeping, what are things na karelang i-look forward or announcements. So kaya pong insertion ng BEC, why not? Of course, bakit po lumalang Follow the rin po. structure Yeah, of the BEC. Ding anak din kasi
baka nita lumalam la rin kening pamamasa king maipabalita and maka-open up la rin tungkol ka rin karanasan da rin po. Tatandanan mo, amo nga niyang high school tamo ne, keng assumption po kanita. Makayabe po king curriculum ming BEC. Talaga? At kasi po that was the initiative of our previous president, Apong Bobet po, into BEC. So ikatam kanta, first thing in the morning, Magbuklod-bukluran and kami we call po. that as small caring groups. Opo, SCG. SCG. Small caring groups. Mayayaos BEC Hindi ka during klase that kayo kanta. time. Ahead ko pong 1 year kaya kayong assumption. High school, opo. High Kaya school. may pari kayo, yung busy ngayon. Maragulyarin. Maragulyarin po. Actually mo kasi Maragulya kami po. po, akbalo ka nga mong kasi patang makanyang sharing na. Timaro yung kaklase ko, ya ko mo munang papag-share na tungkol kayong ebanghelyo. Siguro linggo pa Sa kayo nene. nga pong very kind, very angelic. Isipan ko po nandun, waling anak lang po rin kasabi tamo. Sabi ko na kayang balaging busy at mas marakala pa balang sabihan ka na ako. Among siguro po, if we may just share po, yung batch mi po, yapin po yung pinakamumunang batch king seminaryo na Graduate School of take po, Theology. king Graduate School of Theology, taking BEC as a course. Opo. So, As in one sem ya po. Anyang Bawan sem ya. Anyang ma-revive ya po. Actually, dati atina po ning for decades po may wala yan. Ngayon, anyang po ma-revive ya ulit para maging conscious law ulit din pare. Ikaming first ever batch ulit kayong seminar after decades mika formal course on BEC. Talaga may itong pong subject, may itong course in Under, master's hindi degree. na kasi, apo. Monsignor Cito Monsignor Cito. Wilson, God bless his soul. Kaya hanggang po, Francis, sabi na go out nga na. Go to the Feriperis ban kanita, reach out to the people. Actually po among itapining kaya na ng BEC happening, if they cannot go to the church, we will bring the church, Karela. Yapining idalaying pisamban, Karela. Yapin po Pagkit yung... mo niya rin church, nang advantage na kaya ning BEC king Pisamban, king church as a whole? Number 1 po among pinpuita bukod kareta pong opportunities to preach karela during masses. Yapin itang kilala mula na very personal and intimate dining parishioners. Unlike po ta misa, kakit mula pero it's a large crowd. Unlike kita po datang sel very intimate. At karin ababalo mo muna man itang needs da. And at the same time po siguro as a pastor, abalo tamo kung naning pwede tamong i-down o gawang programa para karela. Kasi atyo tamo king lalam, kung sabi upin po, mumunta ta kayong ferries na nung ka rin, ita mo mismo lalapit karela. Kaya po, deng proponents na po din BEC, model na po ng church as BEC eh. Ngayon ni, ausan de po ining model ay ni as a new way of becoming a church nga na. Bayong paralan no makanano maging iglesia nga. Bayong paralan no makanano maging iglesia. Ngayon ing bayong paralan no makanano maging iglesia, manibatan niya kareng tao kasi ing idea po kayong Pisamban, idea king iglesia kanita ita, simbaka, ita nga biyabi kayo yung iglesia kanita. Pero ngayon ni buri na ning Pisamban, mika consciousness na reng tao ay ing iglesia, reng tao mismo. Dahil tao mismo rin bubuo. Inya pinausan lang cells ngayon. Dahil cells are rin buo king katawan. Dahil cells ang mga lating rin ilang bubuo king parokya. Inya importante la rin ang mga lati. At saka ining new way of becoming a church ay yes, it is centered on the Word of God. But mag-revolve mo ketang kasi deng aliwa niya marinela ketang Marinela Macchiabe ketang circle ketang seleta balada kailangan malalam ka balo theology kay Bible makanyan no, but it's not only reflection itang mag spiritually sharing kayo ketang Word of God, but it is also a family, it is a friendship, sharing of political views, sharing ka rin pagdalanan nyo based on interpreting what happens in the light of the gospel, in the light of the Word of God. So makanya niya may introduce kaya kami ing BEC. At saka sakto yung mismong mission vision ng Archdiocese, di ba? We envision a Church of the Poor. So, Yes. kining paralan tamo to reach out kareng pakakalulo. Yes, opo. At inya pang sabihin niya mo. Usually po kasi, nung namo ang po panunino po yung atsuking Pisamban. Wapi natin constitute tamo as the church. Ne? Kita mo for example, yung parokya ng Santo Rosario King Angeles, detang sisimba, miyembro na ng organisasyon. Pero nung pansinan tayo po at mas lawakan tayong perspective tamo, mapilan lamo po reta talaga karetang bininyagan, Katoliko.
what about them? Nyapin po itim pong BEC, metong ya pong one way, ban kanita, impisang banpin, to reach out to them, to go to the peripheries. Minsan man kilala nung nino yung parish priest da po, ne? Man balo nung nanul ang parokya under. Makanyan kasi, uling limited tamo mo, tala po. Ito kayo papigka malamboy, kaya yung pisamban. Ako po kay BS, opo, makanyan. Opo. Nights. There. Anya nga ako among dakitan ding paring mag-misang mete. Yan po, sinakya ko kiyatang tricycle. Yan po, teta pa po mama ko, tanga ko. Nga na po. Elay pa po itang pare. Nga na po ka ako. Yan na po balo. Yung pari, maksakin eh. Yan yung panto ng depa. Kaya madalas potang boy ada ka pakibot mo ning abyasa na bagi amo nga da. Potang kagit da bali ka paling pari na. O lalo pa itang idea nandin naman nung if ini nga mag-advantage na ning church akikilala de through BEC na naman kayo bilang pari. King kata ministry ng advantage na naman BEC. Especially siguro about preaching, makanano yung nga kakit. Yung kanakabalhin, magsalita lang makabalhin. Pakiramdaman tayo po yung tao Santana. May starstruck po May kaya starstruck. Ito po mong dili, madagulan sa upit ang BC kaya kami bilang KMDMI pangapari mo dili, akikilala mo rin ang parishioners mo, balo mo na laret ang pagdalanan da, laret ang issues or problems da. And at the same time, ito, wali nga babalo mo itang karelang istorya, agagamit niya naman ito in a way kaya kang pa mag-preaching. Anong no ka rin, you can touch on those certain issues. Anong no ka rin, akit dyan naman, kitang karanasan ng ito, kaya itang karanasan na akit dyan naman ka rin nga akong Ginoo. Ito po siguro nga kakit kung masanting kanita na akikilala mo la, may papakilala ka, and at the same time, balo mo nung pakanano mo la sopan. O yung Maverick naman, yan naman bubulad. Sige. May starstruck ka naman. Opo. Uli pong, syempre, as preachers, more than explaining to them ining ebanghelyo, of course, guided by rin katuruan ng Pisamban, there's a way for us to get connected and get in touch kareni pong panamdaman, then everyday experiences na po rin tao. So, pakanano ke po, abalo ita, pakanano ke maka-get in touch ke tang karelang daily struggles, daily experiences, what are their hopes and dreams, nung alayo ing BEC. Kasi it is the only way bakan tayong pari, makasabi tamo, pinasabihan tamo na din how to go down, how to go further, kareni pong parishioners na alin naman laging pupunta Pisamban. And of course, having itang connection ka rin, having realized kung ano talaga piningdaralanan on the ground, on their daily basis. Ngeni, akit mo ngeni, kung pakanano mo lang pakisabyan, nung makanano mo lang, pakanano mong i-present karela ingamano ning Ginoo, that is very active, very at work, even in that experience na atsula. So, akakit na ngeni na ing amano na pala ni nga pong Ginoo, aliwa, kitang daralanan da. And in fact, ing amano ning Ginoo magsalita ya mismo karening sitwasyon nung no karin laat siyo. So one thing to only know that and get in touch with that is through BEC mo rin po. And of course, kaya kami as pari, kaya ministry mi pong ikinawol, siguro mas lalo miyang I appreciate, palalaman ng pamangilala mi kaya ning BMing ay ni, if we are connected to these people whom we serve. So for the people of God, not only, ikamiya mo kasabi pala nga pong Ginoo, pero these people of God, ila po ing susuywan mi, and the better way to serve them better is to get to listen and get in touch to them. Kailangan ta palang ambassador para kang BEC. Yapin tingana. Tsaka, nung atatandaan niyo, mo kanyang mag-aral tang BEC, I think Mambel kanita, bala mo ginawa bala mo beli kan tayong statistics. Daring sisimba. Daring lulubpisamban, detang kung kanino tama kapag preach, makaramdam king amano ni ngapong ginugimpisamban. Sepakan mi dalangan din pisamban, sepakan mi ring bisitas balang Domingo. Only 2 to 10%, sagad na yung 10%, ketang population na ni meto nga balen, meto nga parokya. Karen talagang lulub kayong pisamban, kare makaramdam. So ingkutang karen, no karen laretang 90%. And that is the dream of BEC, to reach out to the 90% at maramdam laretang 90%. Maramdam laretang 90% karen concerns da, and napin by iwari ating kitang kasebyan ng sakit ng kalingkingan,
ay sakit ng buong katawan. Baka ni taretang smallest cell, damdamano ning pisamba nanong panamdaman da, nanong concerns da, nanong needs da. Kaya makasawop yakit ang pari. In a way, gang na makapag-preach king kilub pisamban karetang ang tao nga reta. In one way or another, miraras itang message ang gakitang peka malating cell, peka malaut ta familia. Uli na ning BEC. Ita mo po among nakatang kasaya po ta magbisa tamo sa pakimpisamban ne. Pero po ta nga realize tamo po na andiyan sa pakimpisamban, mas dakal la pa po pala retang alaking pisamban na kailangan tamo mo ring i-reach out. Yapin po, as pari po siguro, it pushes us, it helps us to go beyond our limits. So kaya our routinary roles makanita, sacramentals, liturgical, na atin pa kailangan gawan as a pari. At saka minsan kasi itang nakatapakas nating program, karin pisamban eh. Utang kay, at iladaratang, okay, di appreciate. Hindi pala, din palang programs tamo, nung kalaot king pamangailangan daw. Di meet talaga itang need kailangan i-address. Kasi, parang daman tamo, ditang kayabi tamo. Ditang itamo kayabi, taladaramdaman na. Which is silang pag-serve tamo mo rin dito na mo. Kaya dapat talaga holistic tamo approach na luwang ulit ang abi-abi taging pisamban. Ating ipangamburi nga manuniyamong. Metong pong makalungkot po pong realidad ne. Patse po damdaman mong niya po linipat kaming reliyon. Uling pong alang mumuntang pari kay kami. Halayong pisamban Kenny. That's true, dapat po yung effort karelay muntala pisamban Pero atin po talagang sitwasyon nung nuka rin, alala nga karapat at syula ring aliwang relihiyon to cater to their spiritual needs. Kaya ka rin la pumunta. Pero nung kutnan mo la talaga, bisala talaga maging katoliko. And itamo pin, uli pong limitado tamo mo. Iyamong pilan la po rin tatal na nyo pong chapels, neren pong sakop mi rin pong parokyang pag-serve, karakal na po, nga nagyu. Nyapin po, maragulya po saup talaga retang lay kayabe ban kanita to reach out to other lay people as well na party ka rin. So bukod po ketang keng pari makasentro ining effort sa ini maragul pong balamo pawaga king emoy paring magdilidili at sula po retang lay people na ilaman pwede lang mag-effort o atin lang kagiwan ng pang mission pan kanita gawa ni ining nasaning pisamban. Apo. And ito naman talaga yung goal natin ng BEC is to empower din ng lay. Kasi itaping kakagas ng tamo, itaping hierarchical model. Of course, in the church will always be hierarchical in terms of ating pope, parish priest, bishop, makanta. Pero ngeni po in that model na burita mong establish in BEC, tang communion of community sana, wherein we empower the lay, that the lay can also be empowered, baka nita, mas asopan tala, ding pari, dening echuking hierarchy, in reaching out to these people. At ila mo naman, in terms of the baptism we have commonly received, at sure ka-relate ng kagiwan ayan, ban kanita pasulungan mo naman ning amano ning Ginoo. Aliya mo limited king bosses mi, karing gagawan mi as priest, pero ikatamongan po pala we share the same common vocation. Bani panaraling ing mahe pabalita through our very life experiences. Bakanta mas dakal tamo pa taong connecta. Ado sigurong bagay as we celebrate 75 years king kakatang diocese, ngayon ni Archdiocese na. Number 1, lawin nyo, symbolically, awari o yan krusada. Yung krusada mumuntaya ka ring tao. That's Amen. the main point of the BEC. Ita mo mismo, that as the church, as the priest, ita mo munta ka ring tao. Kaya pinalbay nyo, sinigat siya yung krusada kasi yung mismong Birhen, yung mismong Santo Cristo del Perdon, yung lalapit ka rin tao. Kaya bandang tatalwi, detang tao, ilan lang lalapit ngayon. That's number 1. Number 2, historically speaking, may bayit siya naman kanong biisim pasibayang yan, pauli na po ning pinatubo. At mabiyan ako kanta. Aliko pa po. Update la pa po. Natuwa ko na. Ipaglolola pa mo po sa pero, lulupit nga rin. pero mas siguro matuwa itsura na. Palakanda ko pa po kanita. Wala. Siguro planning stage kayo pa. Kasi niyang, at ko seminaryo kanta, first year high school, kunya mag-asphalt. Ay ba't,
At tatandaan ako makatulong kami kin chapel. Min chapel, karin. King pinatubo. Karin kami kanita. Kaya ba't gagawan mi pa kanita, iyapin yung mamalot kaming tosino, pamangan. Kaya ba't mag-sandbagging kami balang Saturday. Gagawan mi yanta. Pero siyempre, we need to process ng panandaman rin tao. Ikita mo kanita, maging effective yung BEC kasi pasibayo yung pisamban, yung linapit ka rin tao. Kaya pin Albenyo, ding minunang apektado king BEC ding Bacolor. Saguli may kapag may katigdolang pasibayo. Kasi ikit da, abe doring pisamban, abe doring pari, abe din Santa Iglesia, abe din nga pong ginuking ka rin ng pamanikdo. Kaya makanya ka-effective yung BEC. Kaya sana po, kapamilata na po din yung anak kapari, manag kikatamo, karing igagang parokya, agyang imang parokya, ka rin ng kakaluguran, karing offices, Opo, among. eskwela, Pamilya. pamilya. Ita pong umpisan tayo po yung BEC. At later on po, abalo tayo pa po, makananin po yung advantage ng BEC, karing personal MBA bilang pari at bilang tao. O Jesus, ami pa ko king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaboryan ning igpa mo, at dininan sikanan ning banal espiritu. Aduan mi keka, ing pakiramdaman mo, ing panalangin, din taong manigapo, at manyawad kapaldanan keka, ababan sa gandang, Santo Cristo del Perdon, y Caridad. Aduan miti, king lagyo mo, king kapamilatan ning banal na espiritu. Amen. Magbalik tamo po king kikatang programang Krusada, 75 years full of grace, at pasibayo po yung bisasabihan tamo tungkol po king basic ecclesial community, at ngayon po bilang metong patikim para kay kayo, nano po yung BEC and how do we go about it. At bilang metong grupo ngayon, metong kami pong cell, metong pong sample para kay kayo, makanano po yung mag-BEC. Umpisan tayo po ngayon in basic ecclesial community with our young priests. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Diyos ming malugodan po mapamakalulu pa salamatan da ka, king tinipon mo kami anting meto nga familia, may kakapatad, may kakalugod, at may papanyaw panting kaya kang talasuyo. Talasuyo rin kaya kaming pakamalan at lalong-lalo na rin taong mangailangan. Adon mi po kaya kaginuing kaniting pamitipon mi, nano maning kaya kaming pagdalanan na kalangkutan at tulaman. Palabalaban mo yung kaya kaming puso, kabang kasabi ra kaketing pami, pulong mingiti, kabang kayabi ra kaketi. King pamirakera-ke, miking kaya kaming kera landalanan, king kaya kang amano, akilala ra kasanang parati da kang kayabe, no ka rin man at nano maning kaya kaming dalanan. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Ngayon po, pakindaman tayo ing Ebanghelyo. Pamamasa iba't king may pabalita agpangkang San Lucas. King Aldo muring ita, ding adwa ka ring alagad, papuntala king baryong Ausandang Emmaus. At inyang 11 metong kilometro dayu manibat Jerusalem. Pipagsalitan da ing sablang bagay milyari. Kabang may pagsalitala at may kukutnanan, linapit ya i Jesus at may kiyagnan ya karela. Ikit de, oneng ere bitasang akilala. Kitna na lang Jesus, nano ing pipagsalitan yu kabang lalakad kayo. Tinok nang la, mitmulang lungkot. Nga kang Jesus ning metong amilagyawan Cleopas. Ikayo namong dili karing manok nangan Jerusalem, ing makibalo karing bage, akay batibat pa mong mepalyari ka rin? Nga nang kinotang, nanong bage. Pekibat da, ding bage mepalyari kang Jesus ning Nazaret. Ing propetang mayupaya king dapat at amano, king harapan na ning Diyos at ding sablang tao. Dinimandare ding kaya kaming pekapun ding pari at ding makatwa na ning balen, ban miyatulan kamatayan at pepapako reking krus. Yapa naman ingaasahan ming magligtas king Israel. Subali pa kanita, iti yan na ing katlungaldo manibat inyang milyari ito. May bigla kami king belita ring mapila na babaeng kaya bemi. Mintala kanu king kutkutan nanding abak amaranon at eredis na ning bangkena.
Migbalik la at sasabyan da king menakit la kanong anghel, as sinabi karela king mabiyeya i Jesus. Mintala naman king kutkutan ding mapila na kaya bemi, at makanyan pining disnanda, o neng ereya naman ikit i Jesus. Kanita sinabi ng Jesus karela, kapurulyo naman ay isep, ang gangeni, eyo papaniwala ning sablang inulada ring propeta, ewari kailangan king ing Kristo, dumalan niya king sablang bagye iti, bayo ya lungub king kayariana. At sa lese ng Jesus karela ing masasabi, karing sablang kasulatan tungkol keya. Manibat karing libro ng Moises, at karing kasulatan daring sablang propeta. Miraras na la king baryong karelang pupuntalan at pepawagan ng Jesus, king isundo na pa ing pamaglakad. O neng pinigil de, ngara, tuki na kayo pa mo kaya kami, lalbog na ingaldo, at daralumdum na. Inya tinukiyang sinalangi karela. Inyang kasuludan king pamangan, kinangwayang tinape at pepasalamat ya king Diyos. At pemiraso na ing tinape at binyene karela. Mi buklat la mata at akilalara king yapala i Jesus. O neng biglayang mewala king panimanmanda. Ngara king metong at metong, inya pala milalablab kata puso, kabang pakisabyan na kata king dalan, at lilinawa na laki kata ding kasulatan. Kanita mo rin linakadla at migbalik Jerusalem. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ngayon po dita ka pamipalinog, ng katang ebanghelyo, yamong. Kani pong may basang ebanghelyo in konteksto na niti, yarine itang pangamatenen ginuking krus, may kutkut ne, at dating adwang disipulo, may kola Jerusalem, maglakad la papunta king Emmaus, malungkot ne, pisasabyan da nung naning mi palyari, uling ing karelang tutukyan, ing karelang mestro, metene, ing sinabing magligtas karela, ngeni, alane, edane kayabe, nyapin natural mo, ila magbaldas la, at malungkot lang meko ketang lugar nung nukarin milyari itang pangamatening Ginoo. Pero kabang dalan, dapansinan, at siya pala yung Ginoo, kaya bede. Mipapagkwento, mipapaglakbe, maglakad, pero akikilala. Akilala diya mo po yung Ginoong kaya bede, anyang keng pamamiraso ning tinape, kasulo de king pamangan, at anyang mi lilibayan lang amano tungkol king scriptures, ne? Kim pong amano ning Ginoo. At karin, mi buklat lamata, pero karin mo naman, may walayay ning kayabed. Nya sabi da kimbalang metong nya pala, nandin pa nga na, milalabla mo puso, uling kayabet, hane man pala yung Ginoo. Nya rening meko, kaya pong Jerusalem, kay Batnanita, migbalik la. Pala mo migbalik la king karelang misyon, migbalik la karetang king karelang kapanayan, pag-asa, uling agyang palang meteya, ngening sinobliyang mi, kaya bede king pamaglakbe. Bali po ng kanyaman kaya bela ring anak kapari, panandaman ko po, anak ko naman. Uling, deni po nga anak tamo nga be pari nga reni. They are only 10 months. 10 months, ma'am. 10 months in the ministry. Ngayon, kutang ko kaya kayo, first question pwede tamong pigunaman. Kapilan nyo panandaman itang milalablag ko puso? Bilang anak kapari. Milalablag ko pa puso? Alina, puta. Potang kayabera ko po. Ay. Pupuso. Hindi ka pa kaya, be? Kapilan, ikay pa, ka na kabalen. Kasi ibubulad eh. Ay, oo. Kapilan ka milalablag puso, among. Yaw po mo ang king 10 months sa pangapari, panamdaman kang mas milalablab yung puso ko po, ang daramdaman ko karing tawit, ang pasalamat. Ito siguro yung bagay na asali, or itong bagay na makapagpakayan ang pong makapaglablab puso kaya kami, lalo na karang anak kapari, anong no ka rin, mas maging eager ka, king kaya kang tingwanan, mas akakit mo na ininggagawan mo, ay appreciate na rin tao, at akakit da naman kaya ka, pauli mo,
king kaya kang dapat karang amano mo ing apong Ginoo akakit de kaya ka o ito siguro po yung bagay makapagpalablab lalo ka ako po tang damdaman mo itang kapasalamatan karela. Magpa-thank you lang yan, eh. Opo. Dati dugod ako taman papansinan, eh. Opo, Eh, ba't ganyan itang balamtang efforts makakit na. Oy, Father, ing peka bisin dealing assistant Paris Press naning Santa Cruz. Siguro po, bukod kareta pin, tutularat ang sinabi ng among Carl Lewin na makakalablab talagang puso, lalo na po ang panamdaman mo itang appreciation, ang po pangkapasalamatan daring tao kaya ka. Pero siguro po, very personal yung pakibatay ni Metong po, karetang panamdaman ko talagang, panamdaman king Ginoo at milalablab ko puso yapining potang magmisa ko, potang atin kong kagawan niya pining makasuporta na rin pamilya ko. Tang potang halimbawa balitan dang magmisa ko po gimetong lugar banda kaya kami simba kami. Fans club. Kaya among punta nanda ka makanita simba lang makanita kasi akakit ko po na aliwa mo ya ko milalablab puso yung presensya na ning pag yun that even my family po can receive as well the grace and their hearts are also burning because of the Lord po mga nito. Tsaka di makatuwa, kapanwalan da po, taka nung dinawon din anak ng bilang pari, ding pengari tamo, tsuno king banwa eh. Ticket to ride. Diretso no po ba no? Pero lalo pa banwa. Diretso la pa banwa. Diretso no banwa mo. Kaya pining bukasyon tamo yung personal eh, nabi yung family. Yes, among aliyah mo, kaya katamo, buong family. Oy, Father Gian, kapilan ka milalablab puso. Potang abi may wispo, siyempre yung Paris Press mo. Akin po, actually, milalablab ko po puso po at ang akakit kaya po yapon nung uling kakarog ko po. Panaya pong at suka rin uli pong parish priest. Pero ito po, yako king ministry ko po kening 10 months ko pong pare, ang pong 6 months sa diakono. Panamdaman ko pong milalablab ko po puso po at ang balo ko kayari na ning Aldo. At least mo man lang may itong atawating kong aparamdam, may kapagparamdam ko kayang kaluguran na ning apong Ginoo. Aparamdam ko, kita mo man lang Aldo ngay tati kong aparamdam ko, petawara na ni nga pong Ginoo. Ating metong at least mo man lang aparamdam ko kaya mawalagaya kay nga pong Ginoo. Kita mo man lang metong at eko kakalingwan mo rin ita. Itang magdili-dili mo man lang ita. At least man lang yako ita. May karamdam king lugod na ni nga pong Ginoo at pakalulod ni nga pong Ginoo. Nano man na may pagal ko man pati ngapon, nala ko man nagawa pati ngapon, eko man bigtagumpe pati ngapon, eko man satisfied kitang humilya akong dineliver pati ngapon, ala ko man tinggap regalo pati ngapon, mayari ang Aldo, sabi ko king sarili ko at balikan ko, ingega na ngayon niya ako muling kaluguran na ako ni ngapong Ginoo, liguran na ako ni ngapong Ginoo, at dinina na akong lugal king balayana ban sumuyo kaya. Ita po yan. Eh, siguro meto kasi puta magkanta ka, makangangalangan din tao, Betis eh. Opo. Mga takutan ko yung puta magkanta. Tatakot lang po ka ng mga das ko po yat po magkanta ko. Yung katas boses kayo. Yung mga pangangako. Yung kagsisimba kayo eh. Stalker ko eh. Ito milalablab yung ano puso. Father Jasper, mga milalablab puso. Ako naman po, totoo po ne, karetang tao, karetang sasabyenda, siguro po king family, among Gian, king kayang ministry, ang po king sarili. Ako po meron pong rason o ba't milalablab ko rin puso at panamdaman kong at siya yung Ginoo. Kambeda po rin kapatid na pari. Ne? Kasi po, I live in a community with priests. So, muna po rin pong kaklase ko, ne? Kasi po, facing this reality na pari, malang po masakit tata, itang learning the ropes nung ikandili, ne? Pero agyuan keng isundo at maging masaya king pangapari, ulingin ako man magdili-dili. Ngayon muna po rin ng kaklase ko. Ba't ko no pong kayabe rin, king seminaryo pa. At ngayon po, I'm living in a community. Apat kami pong pari Holy Rosary Parish. Shout out po kang among Noli, among Meg, among Makmak. Dako po paboren, tuturudan ng makanan. Obvious naman Opo.
Ken dati ko rin pong assignment, niya pong Deacon ko king masantol, kangamong bog, sa din kaya pa pong meka group chat, ne, tropang paring masaya. Nga na, mag-swimming, ne, may papag-sharing, king kasakitan, kanawan, makanyan. At din kaya pa pong badminton club, ngayon, ne. Shoutout ka nga mong Marvin, ne, among Irish, among Papayat na Senon, po, ang among popoya Marvin. pong Makmak, ren. member ka? Hanggang pong iulat, ha. Member ko po ka rin. Member. Popo Darating yun. yung mga kapakyabe. Kaya pamikyabe. Pati po mga anak ka rin niya daratang. Kayo bilang anak ka pari, mga kayo mag-banding. Siyempre, meto nga magpalablab king puso, tutoy ka naman Opo. ano. Mga banding kayo Ati anak. po kayo na fair na po din ni Taglus na kaya po kayong... Uling po tuki-tuki po yung updating tapong iningening. Overnight mi po abe-abe kaya po. Abe-abe kaya po. Patutod kaya po abe-abe. Nukoy ko mag-overnight. Kayong lelelele. Ken po. Dapat kaya na masaresing gawan nyo ha. Luwan na Opo. Iwawit ang abanggit na. Manal din biskuta mo. Ito nga banggit na po nga pong Jasper Banding nandun. yan. Actually, may itong pong kay ko ito eh. May itong po kayong... naman po kayo, may itong kabanda may inggit ko po karela kasi shoutout po ka nga po dong. Kayo po, kayong parokya madalas ngayon ay ako pong dili. Ako pong parokyal vicar na pero busy po yapon dong. Siyempre, ako yung parish priest. Busy pong kayong obra na king diocese. Pero, impong tutubo itang sinabi ng Apon Jasper. Magpalablab kayong puso. Actually, kayong po yata ang Paromingo, po yata lilipas yung Paromingo nga akong akit karening kaklasiko. Either yung ilang puntalan ko, akong puntalan da, mikit kami somewhere. Minsan, puntalan ko lang, yung kapitangan ng bengi po, tangating kong pagdalanan, makayo, no? Kaya tikuntulang mo rin idake karela. Hila mo rin sumuporta. Mo kitang panahon ng kalungkutan mo na tangating ang idake, masaya mo rin. Hila rin magpatas din keng espiritu mo, magpasaya palalo kaya ka dening kaklase. Kaya pasalamatan, wala po rin yung kaklase. Libre na katalo. May paggaga ko mong. Kaya pala sagot na itong lodging po. Di kayo yung banding moment tapon, Joseph. Ati naman po bubulat kayo, bubulat. Alim mga bubulat, dodoblan ko namin yung katak ko. Siguro may kami ito yung mga kapon, Joseph, makapulo ka. Oo. Hindi po katahimik. Yamong. Ikaw yung nga po, Kiko, makala. Yapon, Kiko, may mag-sharing kayo? Opo, ayamong may po. Ayan ni ka na. Ito ba pa sa... Ayan na, yan ang makimat pala. Although kami OBG. we have a way to band, especially kapag meal time, Wabi-habi weekends, kayo masira. opo. So since itang whole weekday busy po, yakot chuko eskwela, yatin larin pong kanya-kanyang mag-meeting ya pong Kiko kening chancery, yamong tinyaring gagawan. So retang weekend as much as possible, karin kami may yabe-yabe. Over meal, then may pagkwento na kami kayong milabas ang Paromingo, pagkwento. Yan, one time Mount mintala Pulag. pa. Mount Pulag. Ikaw yung may papangop yung homily, makanyan. Ipapag-share. Kaya pong group chat ni mga tin pong mga taon na ano mo yung aral mo ngayon Domingo nga na mamiyala pong points makanita. Opo. Popo rin king vikarya. Marugula naman po kasao. Reflection. Yamong vikar po rin niya. Balo ko. Sa tingitang atintamong community. Hindi magpalablab yung puso tamo, hindi nga betang pari. Tsaka Kasi mas itang other intindihan side na. na nito, masakila naman kalaban din pari. Dapat, luguran tala. We Opo. love them. Yes. I love you, Among. Saka mas may kakaintindi mo rin, alawa mo rin po among na po tang ring pari to pari la rin misasabi kay sa karetang parishioners. Even naman po rin parishioners, intindihan da katamo, pagkiramdaman da katamo, pero aliwa pa rin tang level na nitang, di ba po, may pagkwento, may papag-share, exchange of experiences, makanta. Tang para-parehong pari. Tang mga nito. Uy, Maverick, manano kami lalablab puso. Ako naman po, last na ako po ata, test kayo na po mga imag. Opo. Ako po, ay may gexultet. Ay, maya pa yung oras. Oo, ako man po magkanta talaga. English sultet naman na. po. Bagong-bago kayong experience ko. Ito ako man magkanta po kasi, tinirasyon ako po kasi so akong pagkanta ng Exultet last time. So ako po, I feel my heart really burning, especially in the ministry that I have embraced. Siguro apin po itang when people open up themselves to you, kanako po. Whether in terms of confession niya yan, o kaya casual talk mo, and then pagkatiwalan da, karening daralanan da. Kasi may papaisip ko, ninuwari ako, ban kanita pagkatiwalan da karening, panamdaman da. Ikwento da kung naning maliliari karela. Ako, in terms of my ministry with the youth, karing anak, na kayo mag-open lang, makanya ding anak na sabihan da, opo, among, my parents provide for my needs. Ala pong question ka rin, pag-aral da ako kining masanting eskwela ngayon niya. Pero mo nga na, what I need most, sana, is the attention of my parents, sana.
Kasi ito po yung nakakalimutan nila nga na kapag Gumagana ka niyan. binibigay yung Gumagana po kami. May ngilid na yung luha mo. binibigay yung mga needs namin. Pero itap ko ng oras da, itang availability da, in presence da, yung pantunan da. So with that, bala mo, may buklat ko po kaisipan kung nano talaga yung estado, nano talaga yung panamdaman da rin kaya nakanta mo po ngayon. So, kapag babalikan ko rin karanasan na Reni, whenever they open themselves to you, they entrust everything to you. At syuko ka naman bakit dyan solusyon ng karela daralanan. Pero at this moment, sana panamdaman da nating makiramdam karela. Those situations na chula, agyuda pa lang ikwento ita, pagkatiwalan da. At panamdaman da eventually na ating palang makiramdam karela. At ka rin siguro in my own little way, mas ababalik ko yaring karela, itang presensya na ng Diyos. At yun naman pala karela, naman may wala. Yang na yung sitwasyon nito. So me, having that experience, bala mo, karin mas milalablab ko, mas mikakaluko ko puso na when I get to listen to these kinds of people. Masaya ako naman, minalablab-lab ang puso. O ngini naman. O ngini naman. May kibatang siyempre po, pwede mo pong ikotang ing metong ako tang kaya kayo. Pila na kayo pong king banwaging ministry mo? Pila na kayo po. Kami 10 months kaya pa mo po eh. Kaya bawal yatang ikutang tayo eh. Ay, bawal Kay kontrata tamo Igay po ngayon. pila na ko pong months. May birma ako pa. Pila na ko pong months na mo po eh. Compute ye booking months. Kay, 3 months and 18 years. Wow, 18 years. Pero manibat na din natin kung buring ko tang kangamong to kay si 10 months ko pa mo kayong ministry. Yamong talk 18 years niya kayong ministry. Bukod po kayo ang pamamot yung sandbaga niya pong pinatubo. Nano po may paragul kayong katawan niyo po. Ko. Nano po magpalablab kayong puso yung kayong Kaya kayo kasi po. magpalablab yung puso pa mag-gym. At yung pa seminaryo balo yun. Din kaya ako seminaryo, mag-siestala. Ako mag-gym ko. At ako mag-gym Kaya lang. mo Jasper Tewari, during seminary days, big-gym ka rin eh. Opo. Namilyari. Puso mo naman na mag-exercise. At Opo, ibang, pauso yung sumbakante eh. Aerobics na tayong uso niyang panahon. Kaya ako po mag-sit-ups. Parang kami usually Mag-sit-ups na ako sports, magpupot ang mag-siesta. Ikaw din magsumba, Patagilid po ba? Opo, pang Idyo po sports po. magsumbayo mo. Opo, mag-zumba kami. Star player ng volleyball ng Sports, seminary o kaya po. Ay, mo Yan po yung alay sa Valdez na po ni seminaryo yan. Jojo Valdez. Mga tipong alay sa Valdez na Ayan po yan. Ateneo. Yan po yung Juju Pineda. Yan yung aming mistamong seminaryo na. Itang tayo, itang lati-lating bagay. Itang, minsan kasi, bilang pari, minsan nakatang kaing gross king gagawin tamo. Nang kay, siguro karin mi restang mapapansinan. Nang kay king kakakal mo activities, karakal mo gagawan, nakakaburing dakayatshib. Nang kay, kanin tata mo bala mo itatakpan mata. We are being blinded karin gagawin tamo. Preoccupation sa mga. Wow. Kantata mo, tayo recognizing nga pong Ginoo. Nang minsan makanita. At nginipin, pakiramdaman ko la po rin anak, bala may refresh kong pasibagit ang sabi ko sa sarili ko din, i-record ko pare ne. Watang after 10 years, payalbi kay pasibayo, makaila pa mo rin. Pero sana manatili kayo kitang state, lagi kayo masaya, milalablab ang puso. Kasi o yan naging magpalablab yung puso tamo. Yung ministry, nandun sabi na po, tati magpasalamat, yung family, po tati mag-share kaya, king brother priest, kaya ba't naman po tang kayabi ng obispo. Ayaw po. Kaya po ita kayabi. O magpalablab lang yung puso tamo. Kasi bilang may itong aparya, bigla, ko yun yung realization ko, your vocation is not personal. Yes, Bala mo kumbaga nung puso tamo, yung kapit na, naikaya ka. At itang kapit na nga ita, at yung nung lumablab yung puso mo, yung pangapari mo, when you begin to open your heart karing alawang tao, when you begin to pour out yourself karing king ministry, kaya, karing, wala karing sacristy ating makabit atang always remember Priest this of is God, your, nga na. ano sabi na? Priest of God. Priest of God. As if it were your first mass, your last mass, and only mass. Iya ko lagi tayong natsuging puso ko, kaya
in everything that I do, talagang bibiyak ko ang sarili ko. Misa kantada ko po pa niya siguro. Ay, mamaka. I hope, biyasa ko magkanta. Ito yung magpalablab yung puso ko, itang, bas kinukanda ko dala, itang bibiyay may sarili mo, at potang ating ka nga papasayang tao, agyan yung misan magigisan tamo, pero, iting ka ministry. Iting ka tamong, iting dahilan o bakit migpari tamo. Kaya minsan manyamala po kaya beri nga nakapari itang masasagiwa ka rin puso mo yung pong isip mo itang tingwanan mi. Kaya maya po oras kaya beda kayo ni. Salamat rin po, Mong. Yan siguro yung pwede second question. Pangadwa at tatawin na po. Kapilan tayo kaya i-recognize nga pong Ginoo. Siguro po siguro reminder yarin kayo na although balo ko la kayo pagkatang state ito. Ngayon kayo kasi, instead of we are full of God, we are full of grace, ngayon kayo kasi sometimes, uling makasentruhan kayo kataming gana-gana yan. Katang pare. Experience na ita. Kakit na kayo pin potang magbisa kayo rin Paris, talagang pigugumgumanda kayo na fans club yun Hindi ka din fans kayo. Ikayo nga, nakakit na kayo Ngayon kayo, at in tendency, we become full of ourselves. At when we begin to become full of ourselves, kanita tayo siguro maging bulag. Kanta tayo, niya recognizing nga pong Ginoo. Kaya it's good to think, number one, ating kayong friends, kayo. Ipapag-remind kayo. Siguro iting yung kalingwan. Hanggang mipalaot na after 5 years, 10 years, 15 years, sana mipapag-remind kayo. Nakanyaman po tang abiabe. Ako iting aming miss ko, dati mag-badminton kami naman. Dati mag-outing. Shoutout ka rin ka-klasiko. Ang pong ka rin kabat sa baby seminary. Nakalingwan na. Di ako balo nung ako makakalingwan o ila o masyado ng busy o feeling busy. Yung kay potang at the end of the day, isipan mo, am I full of myself o am I doing this to glorify God? Yung kay makanta. Dapat ito malilili ka. Ito ang intention niya mo. Ito ang motives. Lalo na kayo nga nakapari. May patay ni ko ata. Siyempre, isipan ko, kayo paging animal stage kanyan. Totoo po ito. Yak po kayong karanasan ko po mismo. Siguro kalupad na rin ang alagad kitang kendalan papunta king Emmaus. Bala mo, two sides na ning ministry nung kapilan mabubulag ko o kaya kakating nga pong Ginoo. Muna po atang sobrang itapin. Batang masikat ka, talagang balo mo nga gawa mo yung obra mo, apasaya mo rin tao, explain mo masalese ka rin, mamintula ka, pigugumgumanda ka rin tao. Potang sobra kang saya, kalupad na rin ang lagad, anyang akayabe de, sus paliwanag na karela niya, maging malino karela itang kasulatan. Sobrang saya la, pero ede pa mo rin nakilala. Just as how anya pong malungkot la, kayabe da ni Jesus kay mismong siping da. Sobrang lungkot la kasi, may frustrate la karet ang plans da, ketang expectations da kang Jesus. Balam pat siya ako, minsan, daratang naman ketang sobra na ako man kalungkot uling. Mapufulfill itang idealism ko, mapufrustrate ko kay mismong sarili ko, tayo ko agawa yung obra nga itang lamamin tureng tao, o kaya, kaya deliver masalese yung homily ko, o kaya minsan, pansin ko, busy la rin din kaklase ko, ako kakasabi minsan, madidisappoint ko karetang expectations ko, mapofrustrate ko. So sobra na ako man kalungkot. So either way po sobra ka saya, so you become too full of yourself, and sobra kang lungkot, you become too empty of God naman. Bala mo lang nga karapat king biye mo. So ka rin mabubulag. But what balances it, itang sobrang lungkot, ang pong sobrang saya, is really going back to encountering Jesus, primarily in the Eucharist. Anong para keno kami, para no ka rin kami may ordinanting pari, para ibig Eucharistia ka rin tao. At kami rin sana, ita rin po yung buri kong parating paganakaking sarili ko, itang darawon ming sakripisyo ning banalamisa, para ka rin tao, kung panimunan malaki ning banalamisang, kami rin sana may pakabsan kami. Kasi yung tendency, pakabsan dan ako ang pakabsan. Itang pari, maging routine na mo itang pamagmisa na. Pakikwanan ko, as much as possible, maging aware ko kayong pamag-celebrate kong misa. Ang po yung mga di ko talaga. Bainta, ibalik ka na ako. Ining obra ngayon ako obra. Obra na ining nga pong ganun. Sobra ako man malungkot,
o frustrate ko man matupad yung plano ko, obra na ni nga pong gini nga ni. Sobra ko bang saya, uli ko ini, nga pong gini para niya ita palaging gaganakan ko po. Lukluk tamo po, para king pamagdao. Wow, maya po oras. Siguro nung akong pengariyo, ang po nung akong obispo, I'm so proud of you. Igayo, makanaan yung makapag-cope up. Lulub na waring isip yun, ita? Ngayon, bala mong blinded na kayo? Ali pa naman. Siguro po among king kaya kaming stage as a 10-month-old priests. It is a good reminder kaya kami, lalo na po itang scenario na disheartenment, wala mo itang being disheartened is part of our ministry. It cannot be avoided. At in times na muli kang malungkot, bala mo po rin ang alagad may disappoint lang, may lungkot lang, kay badang may tula, bigla-bigla. Wala metela pag-asa mga ta. Na it is a good reminder kaya kami na datang pa yung banwa nung dasnan mi man po itandisan yung banwa king pangapari. Wala naman. 18 years. Tignan niyo kung... Kay Among, at least po, at sure kaya kami itang thought na yan na kami mabigla na they are part. Pero bistaman karetan this, wala moments of nung ka rin may broken hearted king milyari makanta. Nakayabaya pa rin nga pong Ginoo, even in failures. Even karetang may tukitang burimo. Even emo langan apa matulan din ganagan tao. The Lord still with you, not only in happy moments or even, most especially, even in sorrowful moments. At siya pa rin Diyos. Pasyag tayo po ngayon, kakatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. Oy, kaya naman kanak kabalen, tahimik talaga. Oh. Iya ko naman po mga siguro kitang pangabulag, lalo-lalo na kami bayo-bayo pang pari and masali pa karing tao, marakal schedules. Masali pa. Masali. Bila sana. Kaya siguro na nakakumbiran ka nga karing along parokya, bila sana kami. Ito po mga potang i-identify mo na yung ministry mo kayong schedule na mo. Ito siguro ka rin ka mabubulag kayong nano ba talaga itang tingwanan mo. Anong minsan, you are only just doing this, waling schedule ya, na kailangan mong i-accomplish, na kailangan mong gawan. Walang robot na Oo, wala robot na kamo. Lalong-lalo na po, ako po mong ito, I experience ko recently, yung tuloy-tuloy ang misa. Itong detang tauling misa, bala mo, ang yan ako mimisip. Itong automatic ng katawan ko itong bala mo, itong pakanta, na minsan alaning sarili mo. Karon siguro itong mabubulag ka na kakit itong peka esensya na ning peka gagawan mo, kalupan na nito, magmisa ka dapat, babiyam yung buong sarili mo. Ito po siguro yung kakit kung medyo danger ngayon kaya kami, para itong potang akip mo ng ministry mo, kaya itong schedule po. Oo. Malaya ka po, namirat ka manusa. Apulog misa. Dire-diretso. Di na itong ko po kayong punto, ayan, ikit na po nga mo siyan. Matutod ko po, magmisa ko po. One time kanita, opo abe-abe kayong matutod kanita kayong kwarto na. Tapos, may pagising kayo pong galing aldot, balam gugulisa, kaya magmisa ya. Ang katawa ng Kristo nga na Mas masanting naman yata ita. Kahit ang matutod ka magmisa ka, kaya sabang magmisa ka, matutod ka. Maverick. Ako naman po siguro, times na makabulag ka ako, same voice, same tune. Apin po ito, when I see my worth, ketang gagawan ko. What I mean is, lalo na ngayon, we are in the age of social media, then kaya nakanatyo ng social media, pa mag-share dala rin pictures mo, pa mag-share dala rin videos mo, makanta. And napakalakas kaya temptation itang, pag dakal na rin mag-share, dakal mag-likes. Sukulod niya kasi ngilo share. Opo, stolen niya po ito. Pakpak. Kasi may papicture ko po with angels. Ayan. So, nakakaiyak na homily. Opo, kinala daw po na tama. So, bala mo, itang mabulag na kamo kabude, kaya itang tengwanan mo pin. If you see in worth mo karening basis of likes, of shares, karetang make share, kaya itang homily excerpt mo, makanta. Hanggang akit mo, mahimasmasan ka mo. Aliwa naman ining ministry, kinawal mo. Not for you to gain followers, not for you to gain massive likes on ano. Pero may balik ka pa rin pala. Kaya pala, in the first place, gagawan mo ini. Kaya pala in the first place, magsikap ka to deliver a good homily, to be with the people,
even their busy schedule, panikwanan mong i-stretch ang limits mo yung sarili mo, baka ta-accommodate mo rin yung bisang mag-share, bisang makumpisal, bisang magkwento. Kasi first and foremost, yan yung kasuywan kong tengwanan pin. Itang ako, I will make myself available to them. Aliking na numang reward, aliking na numang kapalit, baka nita, kilala da ka, ban ka nita, ikat-ika laging babalikan da pupuntalan. Pero just that, to be that person for them, to be that priest, open for them. So ita po yung, mibalik pa rin po kitang kasuywan karela po. So siguro yapin po retang mag-stay ka ko on the ground, on the foot, in the midst of all this guy. Balo ko mag-fade ngan po ini, milakongan po ini. Datang aldoy, ali naman mag-matter nga nining kaya nga rin, admiration and popularity. But what will matter in the end is how you have been to them, true to your ministry with the people. Amen. Uy! Hinilo pa yung masaya. Pangalang... Ako po, same kayo mo rin po. Medyo similar po. Kasi po, I work, bala mo nung obre ni 2 jobs eh. Kaya po king Holy Rosary as parochial vicar, kaya ni po king Chancery Department, mag-opisina ko po kini. So, marakal po talagang obra. Siguro po nang minsan, ke akakit, masalay nga pong ginu. Pag makafocus na ako mo, kahit ang obra, ang up and about, go ka mong go, karening gagawan, schedules king parokya, schedules kening chancery, kayang kang dalan ka, ibala mo, there is no time for you sometimes. So, minsan, you don't make time for it, itang to quiet down, for personal reflection, makanyan, lawen me, hingaloning spiritu, kimbye mo, itang migunam talaga, o kaya sometimes even personal prayer, amang alalam, kaya kalupa kanita talaga king seminaryo, uling atin time mabibiyeng ngeni uling marakal pinobra, neng minsan bala mo pota lilele rin ita. Nya siguro reminder yarin po ini, kaya kami nga nakapari, yes, we are called to work and to be effective in our job, but we are also called to be men of prayer, ne? Itang mga di, migugunam, ne? Kaya pinpatse, we're too full of ourselves, too empty of ourselves. Masanting niya po siguro yung tema tangin ni. Dapat we must fill ourselves always with grace, ne? Full of grace. Ay, ito po. Siguro yan. Milubya. Self-righteous siguro. Siguro, metong makabulag kikatam, pota din nakatang assignment, kaya ba't italaburi? Dapat, nung ka rin tamo, lalo na, ningansing ating tendency, uling siyempre, media influencer ka na, influencer ka, kay ba't sikat ka, kay ba't bilada kang dalaking metong remote area, isipan mo, I don't deserve that place, mo. Mali mo kaya dilada ka rin banta, pasikatan mo yung lugar ito. Always think positive. Karing ka mag-influence. Ka mag-influence. At siguro, dapat etapay bulag ketang, basta nung kamiras. Kasi, makaimbiyat tamo bilang pari eh. Fluid tamo eh. Mas kinuha nakatadala. Ito siguro, reminder kaya katamuan. Bantay tama bubulag. Yan siguro bilang panawling kutang nagi kayo, na ano pa mong yung gawan. Kingki kayong pangapari din pa? Ala na. Alitang isipan yung, I want to do this pa na. Hindi kasi, maliban king kaya ganun, mag-aral ka. Balo kang pundong. Sasabihan da po. At mo ka Gian, siyempre nakagaling magkanta, siyempre. You should make more songs, 10 albums. Wow, di na yung panahon ta kasi datang yung panahon, maging busy na kayo, kabang-anak kayo. Antimoy Maverick, gamitan mo yung pangasikat mo, mag-evangelize ka. Facebook, dakal ka followers. Si Jojo, magbisa na ka magbisa, sige. Sa pamihapon Joseph. Buong po ito ba lang? Yung Mark Louie naman, sige. Lumabang ko pong Olympics mo. Buti yan magsalita. Alida ka tapa pwedeng gawan kasi anak kayo pa. Sana naman may paras obligasyon kayo. Sana embrace you at sana maging masaya kayo. Nanuman ita. Sometimes, tamo muna siguro initially, taburi. Pero later on, natin reason bakit may pagkalublag kaya katamo. Kaya, o ito yung dahilan bakit lagi tayong maging masaya,
ang po milalablab a puso. Ngayon ni Banta, mas milalablab a puso, aluway kayo, din kayong fans. Saya, mag-shout out kayo pa, bahita mo mapupos. Mumuna po siguro briming i-greeting ka batch mi po mong na alimi po kaya bengeni. Father Justin. Father Justin. Paalam niya ito, Mag-aral niya po, mag-aral. Mag-aral Opo, niya kasi Mag-aral niya po. as of the meantime, mag-aral niya po king AIM. So, kaya ni po, Manage. pag-aral niya po ng SACOP for management. So, very hectic po kani schedule. Dynamic pa yung dispuya pa mo po na. Mungi kayo kami po mag-aral kaya AIM. bengeni. So, hello po Among Jazz. See you soon po, Among. Hello, Hello, Amon Jazz. Yung assignment, siyempre Gretula. Kung sa tamo kang Carl Louie. Yan po, hello po kayong parokyana po ng Immaculate Conception Parish at kanita kang mako po, Teresita Kabigting, hello po. Itay ka mo. Ako naman po, karing pamilya, siyempre, karimako, tatangko ka nga po ko po yan. Mahilig yan po nga manalbeso sa Baybay King Radyo. Karing kapatid at siyempre, karing parokyanos na po ning Santa Cruz Parish, Lubao. Viva Apo Santo Cristo. Oh, malapit din piyesta ka rin. Imaberik. Shoutout po karimako, kang papa, karing kwali ko, karing lolas, lagi makasuporta. At syempre po, king pong Angelinian Family, Angeles University Foundation. Ing Peka Immediate Community, tamo po ka rin, ng Center for Christian Formation and Praxis. Yan po Sir Archie David, yung Director, plus yung kaya kami pong faculty, rin kaya kaming staff. President ng AUF. Po, of course, our President, Sir Joseph Emmanuel Angeles. Hello po, Sir Jella. And syempre po, tubali ako po, king imakon mo rin po, Apong Kiko, ating pong convent staff, ating parokyanos na po ng Balibago. Hello po kay kayo man. Munang dili po, shout out po karing tao po Angeles City, King Holy Rosary Parish, Pisamban Maragol, karen pong kayabe ako pong pari karin, among Noli, among Meg, among Mac, ren pong staff mi King Pisamban Maragol, ang poring parishioners po King Santo Rosario, karen pong kayabe ako pong Magobra, at Talasuyo Kenny King Chancery, King Arsobispado de Pampanga, shout out mo naman po kaya kayo, King kanako pong bossing, syempre kangapon Dan Nakpil, kayabe po King Notary, Father Reniel, and King Archives, si Father Ricarty. Hello po kaya kayo, karing staff mi po King Chancery Department. At mo naman syempre po, pamilya ko, kay ni Dolores, kang mako, kang tatang ko, karing wali ko, kang apo ko. Hello po kaya kayo. Maya pa oras and God bless pa ne. Shoutout po karimako, tatang ko po kang lola ko. Then number one fans ko po rin kapatid ko, kareng pangunakan ko. At syempre kareng parokyanos ng Santiago Apostol King Betis. Deng sabi na po deng adik king pangadi nga naman niya. Mahilig keng limbon. Pegalanda ko po yung Holy Week pero yung first Holy Week ko po kaya bera. At ikaw pa po Easter Monday procession, makanyang kaya po ka-religious ka rin. Pero sobra kasaya po yung kakong first ever Holy Week as a meto nga pari. Uling kayabe ako po rin tao Betis. At syempre, shoutout po kay kanakong double boss, yung kanakong parish priest at yung kanakong obispo, Iapon Dong. Hello po kay kayo bong. Kumusta kayo po? Ingat po at may papangadi po kay Kaya tamig katabang. di ako rin kita repositoryo Alin Ikit na? na ka rin picture Alam mo, maka-side mong baryo ka rin. At pati po itang pa mag-decorate pong kaya ka rin. Tradition po. Dudurot po yung assignment. Manyaman po yung akilala di katampari. Kasi po, nung itamig busy ngayon ating kumambagi balo kay kayo. The only other side of the priest, itang magbisalamo, anak lampari, mag-enjoy la, dakala fans, utang mo po yung balo karela. Pero ngayon po, dimdam tala po na bilang anak kapari, karakalda pa buringgawan, karakalda pa pwedeng sulungan, at yako po bilang meto nga medyo matuwa ng pari karela, may-inspire ko po na balikan pa si Bayit ang kanakong tingwanan kingapong Ginoo, balang may sagiwan pa si Bayo. At dakala salamat, uling dimdam ko yung kaya kayong pamakirakayan, kaniting kikatamong gimpanan BEC, yung kikatamong programang Krusada. Kilagyo na po ng kikatangar sa Bispo, Iapon Dong, at impong Carmelite Media, ng Nuestra Señora del Carmen, at in programang Krusada. Dakala salamat kaya kayo, at sana po migit-igit ang pasibay king Tutuking Martis, Viva Santo Cristo del Perdón y Caridad, Viva Virgen de los Remedios, Maya Pabengi, Kakrusada. O Indong Maria, panekang saslag karing daralanan mi, antimong metong awaga,
ning kaligtasan ampon kapanayan. Ipanibala milo ring sarili mi keko, o kabulasan ding masakit. King Cruz, may kiraki ka king kasakitan ng Jesus at penatilian mong matatag ing kasalpantayanan mo. Ika, Virgen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi, at apipihumi ing ibyemo iti. Ban kanita, antimo ka rin king kananing Galilea, makapagbalik kami king tula at magfiesta kay ba't niting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami o induning tula, ing manusig king kaburyaning iba, at gawan mi ing amanwa ng Jesus kaya kami, aminako king sarili na, karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi, banadala na kami, king kapamilataning krus, king tula ning pangasubling nebye. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo.